Chronique. Siyabonga kakhulu mama wethu ngaleli invitation yenkonzo emnandi kangaka. Haleluya. Siyabonga ukuhlanganyela kunye nani bazalwane kumnandi. Haleluya. Isahluko 7 abo abesibili. Ngicela sifundele Chronicles esibili isahluko esika 7 chapter 7 verse 13 and 14. Chronique sa bobedi chapter 7 verse 13 e bale ya tjena. Hanka thiba mahodimo hore pula e sene le hanka laela tsie ho senya lefatshe le hanka romela lefula sewa setjhabeng saka ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso laka se ka ikokobetsa sa rapela sa batla sefahlego saka sa fapoha tsela tsa tsona tse kgopo le nna ke tla utlwa ke le mahodimong ke tla lebala sebe sa bona mme ke tla fodisa lefatshe la bona. Liphilile baba izwi lakho. Izwi lakho uNkulunkulu wethu liyadala. Izwi lakho uNkulunkulu linguwe. Wena uNkulunkulu wethu ngumlomo ongathethimanga. Ekuntambama uNkulunkulu wethu sesikhona nazi inhliziyo zethu moya ongcwele silambele ke baba ukuzizwi lakho incukazi yakho babisamile phambili thulula uNkulunkulu wethu indaba ezilungileyo nganye Thixo wethu onamandla siyathandaza egameni likaJesu thembekile ke baba wethu onamandla sibusise umfihle naye umgcine sizwe yena sizwe wena baba ukhuluma ngaye egameni likaJesu amen. Amen. Yabonga na so izwi kaNkulunkulu bazalwane nje basihlangene Lentswe la Modimo jwalo ka re kopane bahalaledi uma lifundwa ha le balwa siyavuselelana re ya tsoseletsana kanti futhi phakathi kwethu bakhona bangakazani noJesu hape ha o le teng ba sotse ba ne le morena mema Jesu ukuthi nawe wangelekile le ya mema hore le wena o amohelehile. alibonga igama lenkosi yethu Jesu Kristu. So uNkulunkulu esimkhonzayo bangcwele Modimo o re mosebeletsang bahalaledi uma ekhuluma ngenkonzo yomkhuleko angazi kubanzi indaba yomkhuleko o kakhulu batsi ha bua ka taba ya thapelo. so ngizoba kuleli verse kaPishane Ke tla ba ho verse ena. alibonga igama lenkosi yethu Jesu amen. Amen. So ke bangcwele uma siyifundela ke usuke nje ekuqaleni ifundela le chapter Ha o bala chapter ena qalong sithola ukuthi uSolomon re fumana hore Solomon wayekade evela emkhulekweni o ne a tswa thapelong wayekade eyokhuleka o ne a ilo rapela useyakhuluma uNkulunkulu. Modimo a bua. Haleluya. Usuke uNkulunkulu uma engivala izulu Modimo re ha nka kwala lehodimo ungabi khona mvula ho ske ha na pula noma ngiyalezi sikhonyane le ha nka laela tsiye kuba sidle izwe ho senya lefatshe noma ngithuma isifo le ha nka romela lefula sewa phakathi kwabantu bami setjhabeng saka bazithobe abantu bami ha setjhaba saka se bitswang ka lebitso laka ababizwa ngegama lami bakhuleke bafuna ubuso bami ba rapela ba batla sefahlego saka baphenduke endleleni zabo ezimbi ba fetoha ditseleng tsa bona tse kgopo ngiyakuzwa nisezulwini le nna ke tla utlwa ke le lehodimong thethekela isono sabo ke tla lebala sebe sa bona ngiphilise izwe labo mme ke tla fodisa lefatshe la bona. haleluya bazalwane liyagula izwe Lefatshe le a kula bahalaledi izwi kaNkulunkulu lithi uma abantu bami lentswe la Modimo le re ha batho ba ka thina bazalwane ku-Isaiah 43 uNkulunkulu ho Isaiah 43
usibizile Modimo o re bitsitse ka lebitso la hae singabakhe re ba hae uJesu njengoba sipele esiphambanweni Jesu jwalo ka re swetse we are even called we are the Christians re bitswa hore re ba Kreste hallelujah Amen. sibizwa ngaye re bitswa ka yena singabalandeli bakhe re balatedi ba ngoba hae esizalile hobane a re tswetse hallelujah besine team yethu efasiketeli hallelujah timi ya rona fasketele uwo wakhe ereng ha o le wa hae kumele waziwe uye o lokela o tsejwe ke yena le Nkosi uyabazi abangabakhe hobane o re morena wa tseba ba o le ba hae unesekelo abamikuso hona le motheo o ba emeng ho ona badedile kokubi ba suthile bokgopong alibongama lenkosi yethu Jesu amen so uthi izwi lenkosi ke bangcwele lentswe la Modimo le abakhe ababizwa ngegama lakhe ha ba hae ba bitswang ka lebitso la hae bazithobe ba ikokobetsa haleluya so kwayena simlandela inkosi yamakhosi uJesu wayithoba kwaze kwayisekufeni morena Jesu o ile a ikokobetsa ho fihlela lefung uJesu bazalwane uNkulunkulu e le Modimo morena Jesu emhlabeni bathatha isimo sethu a wawumuntu ka lefatsheng a nka seemo sa rona ya ba sithole motho simuzwa ebosta ngalokuthi ha mina re ya ka ngiyazi ra wakuphi utlwa a Kodwa wayithoba. ikobosa empa o ile a ikokobetsa haleluya Amen. okuyisithelo leso sikabo ingcwele kumntwana kaNkulunkulu seo ke ditholwana tsa ngwana empilweni wa yakhe Modimo enoKristu ha bophelong ba hae yana le morena Jesu alibongama lenkosi yethu Jesu so ke lithizwe kaNkulunkulu lentswe la Modimo le re bakhuleke ba rapele amen njengoba ezwini lakhe bangcwele ethi asingaphezi o re re seke ra phetsa lentsweng la hae haleluya engikholwayo ukuthi wonke umuntu okhuleka kaNkulunkulu ulangazelela ukuthi eyinkosi uzwe umkhuleko wami e mo le mo motho ya rapelang osiphendule o lakatsa hore Modimo a ko utlwe sibekeleke kodwa isici lapha Modimo a ko arabele 59 uthi yakhe indlebe ayikuthi ngoba inzima o re ukuzwa tsebe ya hae ha e boima ho utlwa kodwa ububi bethu empa bobe ba rona siyabonga ikhambo uNkulunkulu asifundisa lona re ya leboha he ka setlhare seo Modimo a re rutileng sona tseleng lokuthi siyaphenduka endleleni zethu hore re a fetoha tseleng tsa rona tse kgopo enhlambuluko haleluya tlhapoloho sivuma izono re dumela dibe haleluya ngoba sifisa ukuthi uNkulunkulu wethu hobane re batla Modimo wa rona sibe kahle netraphe yokuxhumana kahle naye re be le kamang le yena ekhulumeni kwethu naye alibongama Ukukhulumeni ha rona le yena amen Amen. kwase kwabuhlungu ukhuleka ukhale ha tla ba ungalali bohloko usuku lonke o seke wa robala bosiu bohle o rapela o lla uNkulunkulu e be ka o akakufa simbala e Modimo o moholo Modimo a sa utlwe haleluya siyibonga imfundiso yokuthi sithina re siyayihlala leboha thuto ya hore rona re a itlhapolla Sivume izono. re dumele dibe ukuze sibe nokuxhumana noNkulunkulu hore re wethu be le kamang le Modimo wa haleluya rona lithizwe lenkosi le re lentswe la Modimo bafune ubuso bami ba batle sefahlao sa ka haleluya ngasethu ukufunda zona kodwa incwadi yamahubo 105 uverse 4 Dipesaleme 105 verse 4 uthi nifune hore le batle amandla matla nobuso kaNkulunkulu njalo le njalo sefahlao sa Modimo jwalo jwalo there is no limit ekukhulekeni ha ona isho njalo bokhutlo kaNkulunkulu tlhapelong njalo njalo ka mehla yohle asikhuleki uNkulunkulu asimenze ispare wheel ha re bapele ha re esisiza mhlawumbe nisiphelelwe inkinga ya re thusa mohla re na kodwa le sikhuleka mathata kukuhle sikhuleke kukuhle azonke igama lenkosi yethu Jesu ulayini kaNkulunkulu is always open for us Modimo la ya ayivulekile re a utlwa ngiyamfuna umzalwane engamtholi hore ke a mmata mzalwane kodwa kaNkulunkulu ke layini thola wena uhlambulukile empa wena ha o hlapolohile amen bathandekayo so izwi kaNkulunkulu ke bangcwele lentswe la Modimo bahalaledi sezisithobile re se re ikokobeditse ngoba sibizwa thina ngegama lakhe hobane re bitswa ka lebitso la hae sakhuleka uNkulunkulu sihlanzekile rapela ho Modimo re safuna ubuso bakhe haleluya sefahlao sa hae saphenduka endleleni ezimbi ra fetoha ditseleng tsa rona tse kgopo ama-result sephetho Modimo o sebehile ngiyakuzwa o re ke tla utlwa ezulwini ke le lehodimo haleluya abakhe ababizwa ngegama lakhe babekhuleka ba hae behlambulukile ba bitswang ka lebitso la hae uyabezwa wa ba utlwa ha ba esezulwini rapela a le lehodimong uyathathelela isono sabo o a tshwarela dibe tsa bona haleluya amen
uSamson ke hopola hore Samson ebesenawo amehlo a se a sena mahlo wakhuluma noNkulunkulu a bua le Modimo akumisono sakhe a dumela dibe tsa wacela hae ukuthi makife nezitho a zakhe kopa hore ha ke shwe le dibe haleluya tsa ka wayesevumile isono Ona sa dumetse waxhumana dibe noNkulunkulu a ba le kamang le Modimo alibonga igama lenkosi yethu Jesu so ukuvuma kwethu izono kusisiza ukuthi sikwazi ukuxoxa nobaba o dumela dibe o etsa re tsebe ho baba uNkulunkulu buisana le akafuna Modimo. ukusibona sikhathazekile Modimo ha ba tlo re bona re kgathatsehile uthi masimazise o re ha re mo tsebise rona uthembekile yena hobane o tshepehile yena haleluya Amen. so ke ukukhathazeka thina ngokuthina nje babizwa ngegama lakhe rona ho kgathatseha ba bitswang ka lebitso la asibona hae abakukhathazeka ha re bazalwane. bona ba lokelang ho haleluya kgathatseha kodwa ukubona izinto ezenzekayo empa ho bona dintho tse etsahalang uNkulunkulu wethu sidulela ukuthi bangcwele Modimo sikhulekele o nabanye itse re halalela re rapelle le ba bang nengasezivula incwadi lapha kuTimothy 2 Timothy uthi chapter 2 asikhulekele o re ha re amakhosi rapelle le marena asiphethe a re tshwereng ukuze sihlale kahle hore re dule ka boiketlo niyabona yini ukuthi ukhiyewe into ezinhle zonke le a bona hore khia Sisemkhulekweni. ithapelong alibonga igama lenkosi yethu Jesu amen amen uthi uNkulunkulu kaMarizathu esithathu o re Modimo ha Esesizile. ha sa re Wathethelela isono a re sethu. tshwarela dibe tsa rona lizophilizwe lefatshe le tla phela ukulunga kwezwe ho loka ha lefatshe kubantwana bakaNkulunkulu ho bana ba Modimo haleluya it depends ukuthi sikhuleka kanjani alibonga ho igama tswa hore lenkosi re rapela jwang Nkazalwane ngiyathanda ukusho ukuthi inkonzo yomkhuleko ngoba uyayazi ke a rata hore bane satane wa tseba tshebeletso ya thapelo hore e etsa uyalwa jwang nayo o ya lwana le yona kakhulu haholo amen bazalwane ngiyathanda ukusho ukuthi bangcwele ke a rata hore re le bahalaledi kwaze kwamnandi ukuthi the first person in the morning uqale kuyena ha ba monate hore Ubingelela uNkulunkulu. ye o Amen. qalang wena o seng ke o dumedisa Modimo uma indlela zakho zonke ha ditsela tsa hao tsohle tsa ho ya mosebetsing o be hantle o tshware nako uvuke ngo4 o tsohe hoseng ka 4 hlehla kuye ku3 o ye ho ya ho sikelele 3 lokuqala i-hour ntho ya pele dula le Modimo horeng ngoba eo uNkulunkulu naye uyakujabulela ukuthi angithi usumtshelile lesi hobane Modimo le yena wa thaba re so nawe eba nesikhathi ke manje le wena e ba le nako le Akhulume yena nawe. a bue le wena alogama lenkosi yethu Jesu so ke masiya kuNkulunkulu siyokhuleka ha re ya ho Modimo re lo rapela qala ha alogama re lenkosi fela ho isa kodwa melato siyokhuleka ukuthi inkosi re ya lo le rapela re Modimo siyalangazelela re ya sesilethile lakatsa konke re se re phinde ente futhi baba tsohle wethu hore Modimo wa silalele rona usukhulumisana re nathi mamele le wena bo so buisana le rona alibonke igama lenkosi yethu Jesu so ke bangcwele ngiyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi ke a mo leboha Modimo uma ka esasiphele bahalaledi timbazalwane mme ha sa re My file prayer ena myself. sehloho Singabantwana sena bakaNkulunkulu. re le bana ba Amen. Modimo siyezwa bangcwele ukuthi kanti izwe lize nje re ya utlwa hore lefatshe ha thile tje konakele kubantwana o senyehile ho usathanda bana ukhiphile ama-drugs satane o sitse dithethefatsi lahlekile iy'milo ho lahlehile semelo abantwana bayazaliswa zalisa ba ya tswadisa ababahloniphi abantu ha abadala ba hlonephe batho ba baholo konke lokhu bangcwele okusehlelayo dintho tseo tsohle tse re welang ungalali ho se robale abazali abaningi bangcwele batswadi ba bangata abekho emhlabeni ha ba yo lefatsheng ngoba ngobuhlungu obenzeka kubantwana hobane ka bohloko bo etsalang ho bana usipike ama-BP ho re phahamisetsa di-blood pressure o tlwe ke di-stroke re tsamaye lefatsheng haleluya so ke bangcwele uNkulunkulu uthembe thina bahalaledi Modimo o tshepile esibizwa rona ngegama lakhe ba bitswang ka lebitso la ukuthi hae asizithobe hore ha re ikokobetse re batla sefahlao sa hae re siye ditsela tsa rona tse kgoko uNkulunkulu wethu uthuyozwe sezulwini Modimo wa rona re tla utlwa le mahodimong haleluya mhlabeni ke siphila nabantu babuthakathaka yazi re basisikhathi phela le batho ba fokolang o be o lle ka nako e nngwe ubebuhlungu o be bohloko pelong ya hao uthi nje bangiphindise naye esibhedlela enje o re Modimo le nna ba mo kgutlisitse a le tje ngoba yini sepetlele ugcwele hobane ho tletse haleluya siyagulelwa bazalwane re a kulelwa bahalaledi ho ya kulwa kanti uNkulunkulu wethu nebasabafundi balesi sikhathi athi Modimo barutiwa ba ka dinako Mateo tseo 10 wababiza wabanika Mateo 10 o ba bisitsa ba fa matla ba rapelle ba kula ba fole ba ntshe madimona haleluya Amen. akukho kuhlula uNkulunkulu ha ho ya umnikazi ho wenyama hlola Modimo yonke ke moetsi wa nama yohle ha re rapela ho yena wa utlwa haleluya namhlanje izinto upside down ka jeno dintho di shebisitse sinabaholi mautudimo bazalwane re na le baetapele
kumele sibacelele ukuthi abasaba uNkulunkulu ba tshwanela gore re ba rapelle gore ba tshabe modimo kaofela. namhlanje bazalwane sinabaholi Re na le baetapele ka jeno, abanye bayibeke bona niyabona nje emakhandi ba bang ba ipeile bona. so siyakhuleka ukuthi uNkulunkulu wethu akube uyo sipha Re a abaholi rapela gore modimo a bena re fang baetapele abafanelekile ba tshwaneleileng, kungaba abaholi e ska ba uNkulunkulu baetapele ayisithola nje basitole bekusawuli bao modimo a itsholang jalo ka Saule, gobane ba bewe ke batho ba sa bewa ke modimo. so sibe nabaholi Re be le baetapele abazobuza ba uNkulunkulu tla botsa modimo nangabantu bakhe ka batho ba hae. ibandla likaNkulunkulu balikhuleka Tshebeletso ha e rapela le re lentswe la modimo sizohlala kahle re tla dula hantle. haleluya emhlabeni esiphila kuwona bazalwane Lefatshe leo go dulang ho lona bahalale kakhulu inkinga yokuthi imisebenzi di ngata haholo, mathata a gore mesebetsi ha eyo. nasike sibusise sewuthola umuntu umsebenzi Ha motho a sa thotse tlhonolofatso ya mosebetsi, akasahlonipha umsebenzi ha a sa hlompha mosebetsi, akasigcini isikhathi ha a emsebenzini boloke nako mosebetsing, kuyenzeka ifem iwe iwiswa abasebenzi bentshontsho feme ewe e wiswa ke basebetsi ba utswa. singaki izinto ezikwakho ezaphuma ngobhekdo Di kae dintho tse hahao tse tswileng ka betlo, keke ezwe mawuthandaza a keke modimo a utlwa ha o ngoba kunezinto rapela, ezingafanele gobane ho na le dintho tse sa tshwanelang ba ha hao, ho wena ya bitswang ka lebitso la hae. umsebenzi abathembekile kuwona Mosebetsing ha ba tshepeha ho ona. uNkulunkulu mesipha umsebenzi kumele sibonge Modimo ha re fa mosebetsi re tshwanela ho leboha ho yena, siphiwa uyena hobane sohle re di fuwa ke yena. haleluya abantwana bethu befunda Bana ba rona ba bala, bakhulekela besafunda re ba rapella ba sa uyazi bala, bazalwane besaqala nje beyokhesa ama-subject ba sa Uyakhuluma kgetha di-subject, o bua le modimo o re abakhetha modimo ama-subject abazokwazi ukuthi ha ba bathole kgethe i-profession. di-subject tse ba tla kgona ba thole profession umsebenzi. eo ba tla thola mosebetsi. haleluya Amen. so thina sometimes sikhuleka late Rona ka nako nngwe re rapela lata, kanti kumele nje futhi nje vele nje basewomama abathandekayo athe re tshwanela gore re le bomme sibaqala belapho i-youtube re ba qala ba sa le ka pogelong, sibakhulekele noma enyakaze re ba ngafela rapella, uyakhuluma noNkulunkulu o ngayo bue le modimo a sa raha. haleluya Amen. indlela yonke ke bangcwele Tsela yohle bahalaledi, amen bangcwele sekufika ikhathini zokuthi sekufanele umntwana asebenze ha o se o fihlile nako gore ngwana a sebetse, ubuhlungu bazalwane kusibhekene nabo sabazali ho bohloko seo re se shabanang le tsona re le batswadi. abantwana behlele ekhaya Bana ba dutse hae azashintshe a be ayokwenza fetohe, enye degree a lo etsa Thola degree e ukuthi nngwe, umsebenzi awukho. mosebetsi still o ntse o le so ngifuna siyo. ukuthi izinto ezisihluphayo ezweni Re batla go esibona dintho tse re kgathatsang lefatshe le re leng ho Thina abantwana tsona, tse hlokang rona re le bana ba esibizwa modimo ngegama lakhe ba bitswang ka lebitso la hae. haleluya bazalwane siyabona into eyenzeke Re emhlabeni ya bona ntho e tsalang lefatsheng bahalaledi, imindeni ayizwani malapa ha utlwane, ayingenelani ha e tsamaelane, kuze kubulawane ngisho kubulawana ho bolayanwa le ho thengelwane bolayana, iy'nkabi ho rakelwana iy'ngane dibetsa, ey'lamana zilale esitwini esizodwa bana ba robetseng ka popelong e le Bohloko nngwe. emhlabeni, amen. Ke bohloko bo teng lefatsheng. leyo mpike leyo Ntwa eo yasemakhaya he ya hae singene la e se e kene mona kwifamily ezulu ka hare ho lelapa la lehodimo. konakele Ho bazalwane senyehile yakujoba bahalaledi, kunjemthina manje ngoba le ha bo be bahalaledi ho tla ba jwang ukuthi sikhuleke sedibeng se omileng ha re rapeleng ka lebitso la Jesu. uNkulunkulu esithela bangcwele usibekele ukuthi thina Modimo a re bolella o re ho ikokobetseng re rapele, haleluya sifuna ubuso re bakhe batla sefahlehong Uzozwe sa hae, sezulwini. yena o tla utlwa le mahodimong. haleluya so ke baba mami wow inyanga njengoba nje ina 4 weeks nolwesine lapha lwethu Hobane kgwedi e na le dibeke tse nne, re na le Labone bo re kopanang re emakhaya rapela, sinawo siney'gubhu malapeng mo re leng teng re na le mo re Hallelujah. fumamang teng, sizokhuthaza re tlo kgothatsa asikhuleke ha re rapeleng, sikhulekele umhlaba re rapeleng lefatshe lohle, ngoba thina siyithenjwa zezulu hobane rona re ba tshepiwa ba lehodimo. masikhuleka thina sihlambulukile Ho thwe rona ha re rapela ba hlapholohile, modimo wa re utlwa. haleluya Amen. cela simise isandla sethu kanje Ke kopa re emise matsoho a rona bahalaledi, sinemine emihlanu re na le menwana e mehlano esokwenza ukuthi noma usekhaya ukhuleka ube shoma wami e etsang gore le ha o le hae o ube rapela, sho ntombi yami insizwa o be yami sure mohlankana ukuthi mina la morwetsana emhlabeni ungenza gore unkulunkulu nna ngayithemba bona modimo o nkentse ka tshepo. abazange abantu ababonayo babasiza abantu bakithi Amen. iy'nyanga ayifeyilile
kodwa uNkulunkulu uthemba ibandla empa modimo o tshepile uthemba abakhe ababizwa ngegama tshepile lakhe ba hae ba bitswang ka Sina lebitso la bekhuleka hae. kuye. Hore ha ba rapela Uyozwa yena, yena sezulwini. o tla utlwa ba le lehodimong. sesibekele uNkulunkulu afuna sibe Modimo re yinkomo beletse seo go tshwanetse go ba ungaphuthi sona. umthandaza lonke igama Hore lenkosi thapelo e seke ya feila. sinacicane-ke bazalwane sikhulekela abantwana Re rapelle bana. siyayibona iy'nkinga abantwana Re ababhekene a bona nazo. bothata bo bana ba shebaneng le bona. Right, nathi thina bomama siyakhala sithabeza Le rona bo mme re a lla re re ha ba Kodwa nabo ba utlwi. bhekene Empa le ney'nkinga. bona ba shebane le mathata ezinkulu a maholo. othisha bayazi ingane ayibone Botitjhere ba tseba bana. progress kahle Ngwana ha progress ha tswele pele indaba sekolong. isemuva ekhaya Taba ke hae morao mo a nje tswang. muke washo E mongwe kile a tjho. ngizokudubula A re ke tla ngizokubulala o thunya ke tla o bolaya. ingane inenkinga Re enkulu re ngwana o na le bothata bo boholo. haleluya Amen. so siyabakhulekela abantwana bethu Re ba rapella bana ba rona. Abafihle, Hore modimo a ba pate a ba hodise. abavikele A abantwana ba sireletse bana. haleluya Amen. uNkulunkulu asisize kuba uyena Modimo a re osibambela bona thusa bane ke yena a re tshwarelang bona. endaweni la singababoni khona lana Mo re sa ba boneng teng dintho tseo ba di etsang. ngoba i-protection yomntwana ilapha Hobane esaqala sireletso ya ngwana e mo ho qalehang. umgonile Mo uprotected o mo konneng o mo sireleditse. umbambe ngesandla sakho O mo tshwere uvikelekile ka letsoho la hao a sireletsehile. masekuqala manje sephulela wele lo wesithathu kumfula Ha o so tshwanela hore a fetele ka nkane ya le mong a ya sekolong. siyaqala izinto nabo Ho a ongayifundisanga qala he ditsela tseo wena o sa di sokhulekela rutang. abantwana Re tlo rapella bana. ifa lethu leli silibanga nosathane Lefa la rona uyasibangisa leo enganeni tuweng ke zethu Satane. esiphiwe uNkulunkulu Leo baneng ba Bane sikhulekela abantwana Re qala re rapelle bana. lo muno lona nje licicane bazalwane Monana ona o muno monyane werimbi ekuthiwa umuno wa owe bobedi so sikhulekela abagulayo re go rapella ba kulang. haleluya bese lo muno omude kunayo yonke E be se ba ona o mahareng o sikhulekela motelele. ama-leaders Re rapella wonke ama-leaders baetapele bohle bao ka ba uyazi nawe hopolang. mama baba nje banikhona Wa tseba le wena mme le ntate ha o le mona lapeng leo le tshwereng moetapele. Modimo o tshepile wena re tla jala peo e ntle. Modimo o tlo o hlonolofatsa ka mafu a beileng ona. so abahola basiphathelizwe Ba re tshwaretseng lefatshe abaphethe ngisho emsebenzini le ba tshwereng mesebetsing. so bangcwele siphinde sizokhulekela iy'sebenzi Re rapelle basebetsi. oh nkosi yami Praise the Lord. khona abantu bakaNkulunkulu O abaphelelwa teng amalungelo bana ba okuphila. modimo ba felletsweng ke tokelo ya ho phela ka lebaka la mosebetsing a fihla a nwele jwala a se ka etsa mosebetsi wayenza i-book of life yomuntu ngendlela erong a etsa ntho e Ngoba wrong akekho engqondweni. hobane a le siyo kelellong ya hae. haleluya Amen. bangcwele emsebenzini nje Bahalaledi mesebetsing jwalo ka di bolela. kwathina ngithi khona esiyisebenzayo Le rona eo re e sebetsang. isho endlini umako wakhuluma nangomsizi wasendlini Ka tlung mme o le a bua ka mothusi wa lapeng. nje kamoshe yonke impahla yakho endlini Ho etsahala hore a senye diphahlo tsa hao ka tlung wena o sa bone. uthi omunye kumina ngelinye O re ilanga e mong ho nna ka letsatsi le leng. kusho ukuthi wayehlambuluka O tjho hore o na itlhapolla. ukuthi thina masingabe sisebenza Hore rona re sebetsa. sibheka leza zinto kuleyo makhabethu ungawathini Re sebetsa re sheba le dintho mane dikhabothong tse wena o sa di buling. siya-emthisa siyazijabula Re qala teng. uyothuthuka wazi ukuthi E tla re wena ha o re ntho ya hao ha e sa leyo. isebenzi njalo lezo Ke mosebetsi jwalo. kanti umsebenzi kumele siwubonge uNkulunkulu Athe mosebetsi re tshwanela ho leboha ho sesiphilile Modimo. sesiphila kusona manje Ke mehleng eo re phelang ho yona. wena umsebenzi siwuthande Re o rate mosebetsi. konke okwenzayo Tsohle wazi tseo ukuthi di etsang. O mo ukuthi Modimo. ngikwazi ukuthi O ngiphile. mphile hore ke tsebe hore ke o mphile. emsebenzini kufanele sithembeke sibona Mosebetsing ha noma re singabona re bona re sa bone ha re tshepeheng. haleluya Amen. khona lana ey'sebenzini ekosibazalwane Ho na le basebetsi khulekele nalesi simo ke re songathi rapeleng imisebenzi ayikho le hona boemo ba ho se fumane mosebetsi. enibazalwane khona la emsebenzini kuyaholwa Hobane mosebetsing wa kgolwa. khulekani bazalwane ukuthi namaholo Rapelang bahalaledi hore le mekgolo ibe satisfied ngawo re kgotsofale ke yona. and eholweni wena futhi ozozenzela ukuthi ube satisfied Ene hape ke wena tla yokuthi iketsetsa uthola ama-level le hore o thole yazi ukuthi di-level. kunekajehova Eba imali hore ho na le tjhelete ya modimo ho eo ya hao ya karolo ya leshome. haleluya so bangcele siyakhulekela ke Bahalaledi re rapela he, imindeni re rapella malapa.
njengoba ngisho imndeni ayizwani sikhulekela uthando emndenini gobane malapa ha utlwane re rapelle lerato khulekela ukuthi bazalwane baxolelane phela ngoba kuze kufika le hore ba tshwarelane usuke kunyathelweni gobane ho taba ho hatanwe akuxolelwane kubuyiswane ha o buisane o tshwarelanwe uthando ubheke nezingane zakwenu o shebele bana ba ukuthi heno mina yakwethingane yazi ukuthi hore khona na abanye ya heso ngwana abathi bekulama uthola ukuthi nje akuphaseki ba o hlahlamang o bone hore ha ba pase beke sekolong wena uphumelela ipone ingane he wena ya tswelletseng ho bana ba heno la bazalwane emindenini bani sibe re munye tshwanetse re bopane re be akukho mo yongena phakathi komndeni ha uyo ya ka kena ka ro ngoba lelapa kwesinye isikhathi ungazithola nibulalana hobane ka nako o tla thola hore le ya bolalana tjena hobaneng le qhathuwe le kabantse thank you kathi ngoba bengafuni ukubona lo babuhle ba sa batleng ho bona ho le hotle yabona nje umnandi obuhle bomndeni wa bona monate wa lelapa le utlwana uthandi lo moya satane ha o rate soke ho umndeni ngakho ke futhi kubalekile futhi so ube lapeng nezikhathi ho bohlokwa hore zokukhuleka ho be le nako ya ho rapela alibonga lenkosi ethu Jesu soke bangcele sizowenza lo mkhuleko phakathi re tlo etsa thapelo eo he bahalaledi yayishoba komabami e ikokobetsa ho bomme ba ka haleluya mama ngithize la la la